अहमद मरु अपडेट खरा थमजके इंडियन कोबरा ZUF जेना बिटियांग नुनेदा लंदारक्तुना NBG हाटकिबु NSCN IM ना यानिंगदबु फोंदोखरे खमरी ब्रिज न सुरासानपुर फेर जोन चंदेन टेक्नोपल मणिपुरी लेंगाक्तगी तो खाइनबगी लंबी सेमख्रे सही असिगी जुलाई 13 चंदेन डिस्ट्रिक्ट की M गोमनाम विलेज सुरासानपुर की L मोनोई विलेज अनि की लोनबा nganpi तुरेन मथक्ता कुकी जो सिंगना नार्को ट्रेड की फंगलक सेनफना साकिबा खमली ब्रिज न कुकी जो सिंगना मणिपुरी लेंगाक्तगी तो खाइनबा लेंगाक सेमनबु भारत सरकार तकनदुना लाखिबा चाही अहुम हेन हिंसा की थौदो कया सथदुना लाखिबा अदुदगी मही फंगबा हौरे हाइना कुकी जो मरक्ता हराव नुंगाइबा फोंदोकनख्रे थोंग असिना फेरजोन चुरासानपुर चंदेन टेक्नोपन फावबा समनहदुना खा थंगबो मणिपुर की सरुकता कुकी जो मनिंग तमना मिजोराम दगी मोरे फावबा अयर अपन अथिंगबा अमता लैतना सथोक ससेन पोट पुथोक पुसिन की थौदांग चपसाबा पीबा हौख्रे थोंग असिगी पंदमदी मिजोराम म्यांमार की चीन स्टेट के सुरासानपुर फावबा अथिंगबा याउदना पोचै कया सुरासानपुर रीजनल लॉजिस्टिक हम सेमकटना सुरासानपुर की फेरजोन चंदेन टेक्नोपन मोरे फावबद पोचै सप्लाई तौबनी हौजिक्ति कुकी जो सिंग इम्फाल जिरिबम लंबी इम्फाल दिमापुर लंबी देगी पोचै पुसिलक्त्रबसु चंदेन टेक्नोपल फेरजोन सुरासानपुर तंगाई फदना संगु पोलम सिंग फंगदबदगी हाना अवाब मयुकनरंबदु हंथरे हौजिक तंगाई फदब पोलम सिंग फंगदबगी अवाब मयुकनरिबा असि कांगपोपी उखुलद खुंदाब कुकी जो कुल खक्ता मंगाइरे थोंग असि मणिपुर लेंगा के नॉलेज याउदना साखिबा थोंगनी हाइरगसु सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज याउदना साबा थोंग अमरा हाइबदुदी हाइनिंगाई ओइरी थोंग असिना खा थंगबा मणिपुर की सरुक सुरासानपुर दगिना मोरे फावबा समनहंदुना अनऑफिशियल ओइबा एशियन हाईवे अमगुमना म्यांमार गा लुनटिक तौबा ngamhalli मणिपुर की मपानगी पुसिलक्लगा मियामना चारिबा सुपर फाइन बोर्डान चेंग मतम कुइना थंबा यानबा केमिकल सिजनरब्रा हंगनरक्ले चेंग लिदुना थमनबा केमिकल सिजनदे FCI चेंग हाइबसे इसिंग यामना पामबा पोसकनी केमिकल सिजनदे हाइबा थाजदे डॉक्टर थोथोय मणिपुर की लबुक सिंगदगी पुथोकपा थोकपा मखल कयागी चेंग सिंगना स्टेट असिदा लैरिबा मियाम चाबा कोनदबदगी चही खरगी ममांगदगी मपानदगी पुसिलक्लगा मियामना चारिबा मतम अमदा अयेन चेंग बोर्डान हाइनसु खंगनरंबा सुपर फाइन चेंग असी मतम सांगना लिदुना थंबा यानबा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की गोडाउन सिंगदा केमिकल सिजनदुना थमलब्रा हाइबगी वहंग हंगनरगले मियामना हकचांग यांगनबनी हाइबा याउना तोंगान तोंगानबा मरम सिंगदगी चेंग असी खक्ता चाबा याउना अतोपा महाव लेबा चेंग सिंगदा यानसिनदुना चारकलेबा चेंग मखल असी करिगुम्बा केमिकल सिजनरमलबदी हुयालगबा चेंग चाबा ओइना थोकलगद्रा हाइबगी मिपाइबसु फोंदोंगनरगली पंजाब हरियाणा उड़ीसा उत्तर प्रदेश चिंग स्टेट सिंगी लौमी सिंगना पुथोकपा चेंग सिंग अयाम्बा मणिपुर पुसिलक्ली लौमी सिंगना लौ उबा मतमदसु फौथोक यामना थोंगनबा केमिकल सिंग सिजनबा तिलना मांगहनदनबा तिलहाल हिदा कया सिजनबना चिंगबना लेमहौबा केमिकल रेसिड्यू सिंगी मथक्ता सुपर फाइन चेक सिंग असि मतम सांगना लिबा यानबा केमिकल सिजनरमलबदी करी थोकलगदगे हाइबी वाहंगसु हंगनरकली वाहंग सिंग असि पाउखुम असेंगबा खंगदोकनबा पाउ चेक्सिना चथखिबा इन्वेस्टिगेशन की मनुंग चना FCI मणिपुर की डिविजनल मैनेजर अदानी मारिली माउगा कॉर्पोरेशन असि या स्कूल दा लैबा ऑफिस दा उनरुबदा मांगना हाई मणिपुर की ओइना FCI दगी स्टेट लेंगांगना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नापसा की मखादा था खुदिंगी चेंग मेट्रिक टन 11,855 थादोई WNP की मखादा मेट्रिक टन 12,000 दगी 1,200 तगी 1,300 फाउबा था खुदिंगी सु थादोई MDM की मखादना चेंग मेट्रिक टन चहुमदगी चट्रुक फाउबा था खुदिंगी पीरी OMSSD की ओइना ई ऑक्शन तौदना मेट्रिक टन लिसिंग अमरोम ई ऑक्शन तौदना मेट्रिक टन चमंगा दगी लिसिंग अमा फाउबा थादोई मणिपुर खक्तगी ओइना FCI दगी था खुदिंगी चेंग मेट्रिक टन लिसिंग तरागा हुमदोई रोमदी लेप्तना पुसिलक्ली हौजिकसु FCI मणिपुर दा था अहुम सिजननबा चेंग पैसिनुना थमनी चेंग सिंग असी मणिपुर योरकपदा FCI की ओइना लैरिबा क्वालिटी कंट्रोल वीक ना फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ चेक तौई मसिदा सिजनबा यादबा चेंग यारमलबदी अमुक हंदुई हाइरखी FCI की ओइना थमलिबा चेंग सिंग असि कुइना लिदुना थंबा यानबा केमिकल सिजनबा लैते लौमी सिंगदगी फौ ओइना लौबदगी हौरगा मॉइस्चर की चांग हंजिन हंजिन येंगलगा योनबनी चेंग ओलबा मतमदसु चेक तौई मॉइस्चर की चांग चादा तरागा मरी की मखादा लैगदबनी चेंग सिंग असि फजना पॉलिश तौथोकदबनी हाइरबा चेंग सिंग असि चही अनिरोम लिदुना थंबदा कायबा लैते मियामना केमिकल सिजनरी हाइदुना मिपाई बिगनु करिगुमा चेंग द तिल चंगबा यारकलबदी काहेना तिलना चासिनरिङैदा प्रोफिलेस्टिक ट्रीटमेंट चथगनी मसिदा मालाथियोन डेल्टा मेट्रिन कौबहिदा अमा सिजनदुना तिल हातोकनी तिलना काहेना चासिनखिबा ओइरगदी क्यूरेटेड ट्रीटमेंट तौदुना एल्यूमिनियम फॉस्फेट सिजनदुना तिल हातोकनी हारिबा ट्रीटमेंट सिदा सिजनरिबा हिदाक सिंग असि चेंग दा हकथेगदना चाइसिनगदबा नते गैस ओइना थादोकतुना हाटकदबनी हाइरखी
Treatment asi loiraba matung khudakta chengsing adu sizinaba yade chayol aniguma thamlaba matungda miyamda pibani hidak sizinnabanina side effect kharadi laigani adubu India lengangna negligible side effect ni haiduna ayaba piba lei FCI dagi fangliba cheng khudingma kuina liba yanaba hidak yanba leiti haina phongdoragli nakalamaromda crop solutions gi consultant Dr. M Thoithoi na phongdorakpadadi moisture ki chang chada taraga mari oiba chengdi yamlabada chayol khara khaktagi hena liba yaroi chada taraga humdoi fawba yamba chinglibani cheng haibasi chanangi saruk ngakta oibana nungsita yawba ising manil chupsin bangamba ising pama posakni nungju tha matamda moisture ki chang ka hena aduki matik wanglamgani maramdi FCI da thamliba cheng asi nungsit changhandana thamba nate bora khawda hablaga thambani ising manil ki chang wanglabadi kokfai adum thangpham thokpani kariguma cheng sing adu nungsit changhandana thamba ngamlabadi kuina liba yai nungsit changhandana thamge hairibadi desiccator sizinnagadabani adubu hariba thabak sidi cell yamna changi aduk yamba cheng adugidamak desiccator sizinnaba ngamde maram aduna humidity wanglamgani nongju tha matamda hena humidity gi chang wanglamgani nongju tha loiraba matung FCI da leiriba chengsing adu nungsada fogdokpa ngamba sunate maram aduna chengsing adu kuina sangna liduna thamba yanaba chemical sizinnade haibasi thajabu wali Manipur lokpa fawba loina takthongna de chanaba khara khara taknaribani Police tawba chengna kuina thamba yai haibasi kayam kuina liba yagadoribano haiba wahang amalakani maramdi Manipur chanariba cheng asisu police tawnaribani fajana takthoktrabadi fawjum manam nami haiduna chanaba nate adu fawbada khara kuirakpada til yawba thengnaribani Manipur gi cheng singsu police mapung phana tawthokna de haibadi yaroi police phana tawrabasu cheng haibasi carbohydrate haibasi ising yamna pamba posakni tongju tha lakpada ising manil gi chang aduki matik wangi FCI cheng di chemical sizinadana chahi ani fawba liduna thamba yai haibasi thajade lenga ki oibana chaga doriba sik asidi lairaba miyam ngaktani khanduna chemical yalabasu thadoklamgadra haibagi chingnaba lei haina phongdorakli Manipur superfine cheng mutangai fadana laira ina khunba khaiduna isa yangnabani haiduna sizinari chemical yawramgadra haina chingnaba leiri FCI gi maikaidagi chemical sizinade hairabasu miyamna thajaba ngamdabagi phibam lakli maram aduna Manipur lenga gi food safety department na miramdagi Manipur pusilakleba chengdagi horaga polam khudingmakta chemical residue kaya yamna yawribagi haibasi state test tawthokpa mathau tarakle mathau taba kulai khudingmak Manipur thamba mathau tai icham chamba test macha amagi su Guwahati da sample thaduna leirabadi miyam di hu charabasu khanglaroi mapandagi pusilakpa chemical yawba posak sing charubadagi ana layeng sing thoktanaba mari leinaba department na matam nairinga da thabak paikadausi haina phongdorakhi Saudi Arabia US na longthaktagi landaduna sia militia kun hatkre Saudi Arabia amasung United States ki apunwa force na Iraq ta laiba Iran na sogatpa sia militia gi mathakta nongthaktagi landa chathaduna paramilitary alliance member kun hatkre amasung kuntragani thoina sowankre hari sia militia gi mathakta landa duna makhoi gi member sing hatkiba sina Middle East ta thokliba ungkhatnaba si hena pakthok chawthoknabagi machak ama ohele hari Iraq ki paramilitary popular mobilization forces PMF na makhoi gi member kun US amadi Saudi Arabia na makhoi gi leifam singda nongthaktagi landa chathaduna hatkiba si taraina lawroi leibani gi landa na sia militant sing hatkiba masung aso opan nanghankiba da natana building kaya mang takhankiba amasung lanthum kaya mang takhankiba singbu taraina lawdi haina phongdorakre US amasung Saudi Arabia gi apunwa force na Iran sogatpa sia militia gi mathakta landa chathakiba adu Iran gi Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC na US lanmi amasung Saudi Arabia gi energy infrastructure singda landa na bakhangan kiba adugi paukhumpi bani haina US Central Command dana phongdorakre leibani na Iraq ta leiba sia militia gi mathakta landa khraba matungda Iran asu Middle East ta leiba US lanmi singi mathakta khangawdana landa rakhi haina US Central Command gi maikai degi phongdorakre IRGC na Jordan da leiba US Air Base amasung Command Center da misal kapsenduna landa ki hari Iran na US military da attack tawrakhiba matung akanba military paukhumpi na batram na kihankre Middle East ta thamliba American forcing da Iran na ballistic missile attack kaya marum chatharakhiba matung US ki President Donald Trump na Tehran da yamna sathiba falsing mayong nagadi haina warning tawraduna akanba military paukhum ama pina bakhiyankre ngarang numidang gi attack adugi matung Fox News ka phone gi interview amada wangang bada Trump na ikoina makhoi buthina phuragani ikoina makhoida kanna tharagani haina mahangna haiki Iran gi missile sing aduna makhoi gi target ta thaba ngamdringa gi mamang da US military na intercept tawki haina phongdokhiba matung wafam adu phongdoklakhibani Trump na missile attack adu angakpa mawong da khangawdana chatharakiba attack amani Jordan da US based ta ballistic missile sing aduna thungladringa gi mamang da American troops sing na paukhumpi na basubna gi minute khara damak phangki haina Trump na phongdokhi Islamic Revolutionary Guard Corps force sing na Middle East ta leiba US force sing da surprise attack ama tawnaba Iran da gi ballistic missile kaya marum kablaki haina
X ta thagaba post amada US Central Command CENTCOM na haiki chap chaba wafam adu CENTCOM na phongdoktrabasu US official singi warol paladuna Axios na misal sing adu Jordan da laiba US military base amada pandam thamlakhibani haiki handak Iran na sogatpa Iraq ta laiba militia group singi mathakta US na Saudi attack sing adu gi matang da wangang bada Trump na militia sing adu malemda cancer bani haiki ungkhana behena kan khalaklabasu Iran ga makha na wari sanakhi gani haina Trump na haiki American negotiator sing na region adu da military gi ungkhana ba wangkhatlaba fawbadasu Tehran ga wari sanabagi thabak pangthokhi gani haina mahangna